PIPT nomor 541. Namulah Yesusi las terus. Jagaum ni Jehovah doho lau ruar dot lau bongot olah niun saat rodi saliling ni lelengna. Amin. Ditutup mapeti mamarin de los libos makuria. Marenitas yang nomor 110. Holong gerohan di bataku las terus semua. Dokon lain naro. Masuk pokok. Oke, hitungan. 1, 2, 3. Satu pelan. Tertiup itu Pak. Pelan-pelan, tarik. Tarik terus. Pelan-pelan ulur. 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 Tahan. Ulur. Ulur. Ada sih, ada sih. Ke bawah mana nih? Sini naik benar ini. Iya. Sudah benar sana. Awas. Terus. Maju. Ya. Maju. Ya lo gaul. Ya, oke. Dek. Oke. Sekarang deh. Aman. Dagingmu mula may gabetano. Alay Tuhan debata na manopaho. Do Tuhan Yesus Kristus na baluako siya dosa. Do to di barbadia na majuho Tuhan ngoluan na sorasuda. Ima na mangaramoti orbu di bakem pay marona di Banua Gijang.
Odo debatana punahami rodi sudengolu nami. Selehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami pai maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tutangamu mato di do daging nami. Asa unang lidu hami di ujung ni ajal nami. Seleho to dimi manogu-nogu hami. Asa diramoti hami molo hubulu sami rura linggoman ni hamatiani. Asima roham. Say pamasuk mahami sogot tuha sonangan na sudenggani. Amin. Gudang-gudang pa, men, gudang-gudang. Sunang lo di panggali. Coba nih. Sunang gulo di panggali. Ang panggali be. Panuto. Aro ba? Sunggelo na siya. Awas. Halo, Cis. Panggali. Halo. Gelo na siya. Jangan lupa subscribe ya. Dan like. Hindi ka puro-puro. Tutong niya ka